यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और भारत में हमारे देश को एक सच्चा सेकुलर राष्ट्र बनाने का समय भी आ चुका। Katkum naki kubor ba layo lum lay thu ba kasngu blay bladap kata katsau tre ujemang araja arpulai. Chief Minister Kejala Assam Biswa Sharma habai jingkren away ke jingilang ka Hindu Ekta Yatra bala penyai do Presiden ka BJP Telangana harangkat ka jingdon lang UMP ka Lok Sabha Bandi Sanjay Kumar ha Karim Nagar. Ulaong basyan an Penteri Kamno ia ka Uniform Civil Code ha India balada an Penteri Kamno ia ka UCC laru ban penduk Sisndon ia kata ka poligama ka bamut usendrang hapo India unum la ban yatho songkurim sibun ki tengah. Susu Usarma ula ban biang daga boong baha India dang don bun ki sendrang baperkat baki yo alat ban yatho neri da lai songut ki tengah tang baga dei tang ka jing mudur joki halade. Anai tang supen urlong ia ka Uniform Civil Code kini ki kila ban kut no Sisndon berkanom Muslim Syuhiru ubaka UCC kanong aino hapo gari India. Dang Shenru Biswa Sharma ulaong baka sorkar jela kala daptung ya sangut ki member komiti ki bala tebet ban kemi ban peitu bahaya ka jipen bit penbiang ha kaliang korkom thawain hapo ka dorbar thawain ka jela ha ka bidei ban Penteri Kamno ya ka ain jong ka poligama. Susu Chief Minister ka Telangana UK Chandrasekhar Rao ubaderu unongilam bakamrang ba ka BJP ulaong bahapo Telangana unwan biang uram raja hagajaka uraja ubalayino nagakam kumpasan panaiye kumta gathong ba khmat de jong ka Telangana ka dei banyono ya uram raja kumjuru une unongilam ulaong ba ka election assembly ha Telangana kan salong mentahi usnam kumta kwa ya uram raja punjab banyo sensyar hapo Telangana balada ka BJP kan wan hagabor shibenta ka thong jongki manhikai bat penstat hakabai de bat kanyam Hindu. Habapai Patsau Bandi Sanjay Kumar Ubalongru MP ke Telangana hapo Lok Sabha ulaong baka sorkar jalana kapor sekapor kila pharap ban kemio Bandi Sanjay Kumar Henry ke Supulombet. TKI pat kane ke Uniform Civil Code tong India skap kandiat. Ka Uniform Civil Code kadai ke jingterwa da sorkar kami hapo India ban Penteri Kamno ia ka aing shemet habaro kinong song ke India ban penlong ka wei ke sensyar ka wei ke khadar ka wei ke niam bat ka wei kari. Kane ke jing temu la penmi ahdin ba ka BJP party kala job ya ka Lok Sabha election house nam arhajar khat kendai na ke babun kinong yalam kane ka party kala kershan ya kane ka ain UCC da ka jing temu ban wanra ka wei ke jing sensyar hapo gari India kan ba ki wei ki party kintup ka All Muslim Personal Law Board bat ka All India United Democratic Front ki penpau ka jing bam so yahap jongki namar ka dei ka ain euro ya kirit pat hapo gari bat ya le persya ya ki constitution gari India.